kwayena umthandeni mina angina naye ngithi mangihlangana naye sixoxe sincokole ngiphume kuyena. Understand? So zonke izinto akhulumayo angizazi kwakuthi ngenaphi kuzo ubese ngiza kwe music video. Neyo music video angiyazi. Angaze ngitshelwe music video weParis mina. Mhlambe ngisho ioffice ungabuze office akekho noyedwa wazi music video kaMthandeni. Umthandeni benayo ulwa bagcina nje kuba ngazi kwenzakalani phakathi kwabo bobabili kwalahlekelana communication mhlambe phakathi kwabo boyi2 but angazi lutho mina. Umthandeni wakhona ukungifonela esacela ulwa ukuthi eze studio nami ngafonela umfowethu ngathi ngicela uthathe ulwa umhambise studio. Benza ingoma emnandi, benza ingoma ye South Africa yonke South Africa yayithanda ingoma yankulu. Kodwa mase benze ezinye izinto zokuthi kunama show kuphi bese ngasangitsheli ukuba umthandeni wafonela mina ngqo wathi Big Zulu bengicela ulwa ezemcimbini wami nini. Mina first thing ebengizoyenza bengizofonela ioffice ngithi bafowethu umthandeni lapho ucela ulwa ukuthi ucela ulwa azomeseka emcimbini wakhe. Ebese ke ibeyibhala phansi ngelanga imoto ithathulwa no DJ bakhe uEve kumele ahambe nolwa baye emcimbini kaMthandeni kufike kuperformwe kube mnandi ulwa buyela hamba yosebenzela kwezinye indawo. Angithi uyayizwa lona naku music video same thing ukuba umfowethu umthandeni njengoba khona ukungifonela mhlambe esacela ulwa afona athi Zulu mfowethu sishutha music video ngelanga eliso bengiyokhuluma naye ulwa nangu umthandeni uthi ucela nishutha music video ngelanga eliso ebese mhlambe ngibatshele office ngithi umthandeni uthi ucela ulwa ngelanga eliso bayoshutha music video. Office benzeni balokhe leyo date leyo ukuthi ulwa ahambe bampreparele whatever kumele ayiprepare for music video ahamba yoshuthela music video. But ayikho into engiyaziyo mina as uBig Zulu ukuthi umulwa bekuno music video akafikanga ulwa kuphi ulwa bekune show kupha uBig Zulu akazi lutho. uBig Zulu ne office elirana lezo zinto lezo elenza zonke lezo zinto even nakimi ngqo abafowethu mina even abafowethu even umfowethu uGatsheni bengiyile kumcimbi wakhe le kaSilakhe wangifonela direct. First thing ayenza fonela Big Zulu mfowethu ngiyacela ngathi akakunankinga aqhawelanga awuthi ngichecke neoffice fonela ioffice idate kanje kwenzakalani bathi ayisese open ngathi ilokheni lokhani idate ngizobe ngiyise emcimbini kaGatsheni whatever ama show enwathathayo asenze show ukuthi ama show engizokhona ukufinyelela kuona but umcimbi ozoba phambili umcimbi kaGatsheni ukuze angathi umfowethu uGatsheni mayecela ifavor kimi sengiyasuka mina ngiyathula ngithi okay mfowethu akunankinga ngingatsheli ioffice. Ioffice izothatha ama shows kaBig Zulu ifike ilanga lama show uBig Zulu thi uye Cape Town Big Zulu yaku Big Zulu eZimbabwe.